zinsizwa zezulu umuntu mabonge phakathi kwenu kuningi esengikufundile njengoba ngihleli phansi lapha kubaluleke kimi ngaphezulu kokuba ngizokhuluma nje ngisho bengingakhulumanga futhi bengihlalele phansi ngoba bekuyilanga lokuthi namhlanje kukhule mina lamazwe ngeke ngawasho Dlamini ngicabanga ukuthi usuwabonile ukuthi akuyona inhlanhla ukujayela ukulalelwa uma ujwayele ukulalelwa kuyakwenza ukuthi ugcine wena ungakhulanga kodwa kuhle ukuthi ngesinye isikhathi uhlale phansi ulalele ukuze lolu lwazonalo uluhlanganise nalolo sulalelile bese uyakhula so njengoba ngihleli phansi ngilalele insizwa owakhuluma ngazo umnikazi wesonto wathi kufanele zifike kuleli bandla ezolufunda zize ziphathe umhlaba ngicabanga sesifikile leso sikhathi sesidinga into eyodwa nje uThunyazi angazi uzosifaka kanjani kuPaulo Day sithathiswe siliphathe ngoba vele lidingile ayibonge Nkosi bantwana ke abahle bokukhonza uNkulunkulu indaba yesonto ijulile kakhulu kayifani nezinto zonke akulula nokuyikhuluma namhlanje ngoba njoba sikhuluma nje kanje yonke into esikhulumakho lizoshona igijima izwe lonke futhi igijima kabi ingahluziwe ngoba kunezinto eseyikhulumeke ziwumsamo wethu okufanele ngabe masikhuluma okunye siyakuhlunga sithi lokhu ngeke sikunika abanye sofela phezu kwakho kodwa ngoba sinje sizokukhipha konke kunje ngoba kunje sikunika abantu abangakudingi uyabona bakhulumile abameli la kakhulu iyaxolisa nje ukuthi yena ngithi ngizokhuluma ngokunye kodwa ngitho lese ngijika okunye kuyazenzakalela uma bekhuluma bathinta amaphuzu abalulekile avela yaligulisa ibandla esikulona siganwa abantu abayizigebengu kwesinye isikhathi abeze kwena ngoba bekubone uhamba ngemoto ethize abeze kwena ngoba bekubona ukuthi uhlale office ethize bayacinga ukuthi bengaliphuza kanjani igazi lakho uma bethola ke i-information efana nalena besinikezwa la bazohlasela bazohlasela ningathi manikhuluma noma lento senidayise ezweni kunye nigodle insizwa kube yifa lethu ungabi ifa labantu bonke indabeni yenkolo zinsizwa angithandi ukuba nithathe kalula indaba yenkolo ijulile futhi indaba yenkolo namhlanje ijulile nje iyagula ngoba njengoba nihlezi kanje umuntu oyisitha salokhu kuhlala ningasho ngihlala nizobeka inkosini nigule times 2 kodwa nina nakha into enhle niyisibonele sihle esontweni into enginothisa la nikhuluma ngani ngokwakhiwa kwemizi nikhuluma ngani ngobunsizwa nikhuluma ngani ngokubamba inkolo ngoba lezi zinto zibalulekile zonke kithi ngoba ungagama esontweni kodwa uma imuva lakho ligula akusizi ukugama esontweni ngoba khona izinto ezifuni kwenu isonto lifike libe khona kushaya isikhathi lihlehle nawe isonto liye ekhaya kini njengoba kade bekhuluma abameli bethu la ukuthi shaya isikhathi kuthiwa ngingumhambe emhlabeni lisuke lihlehla lapho lisekhaya liyakufuna ukuthi ekhaya ufundisweni antweni ukhulele emkhumbana esakhula phela kusho njalo ngakithi kuthiwa hayi othothi basemkhumbana sasinothi babenhlobo lokuthi basemkhumbana sakhula kushiwo kanjalo manje nake uma ubheka lento ukuthi igcine kube khona into ekuthiwa ngothothi basemkhumbana nabantu labo abona igama lasemkhumbana hayi ngoba emkhumbane kwakuhlala abantu abangalungile kodwa ngabantu abenza umkhumbane ungalungi ngani na bahlale khona bangafunda ngekwabo
kwashaya isikhathi sokuthi bese kwabo bafika be-empty fike sebe ngobhuti abadala sekufanele kulalelwe bona abalalelwa bengaphethe lutho bethi wena ke sitshene wena uyingane kodwa uhlezi nomkhulu bakho bekufundisani izinto zekhaya manje na ngesikhathi sekufanele wena ukuveze okufundiswe ngomkhulu bakho la ekhaya akunayo indawo ngani na kufanele uhambe uyoguqa kubhuti omdala ehlala emkumbalo nesonto liyabadinga abantu insizwa abazihloniphayo isonto esikulona elamanono inkolo esikuyona yonyazi lwezulu iyamfuna umuntu othi noma enza noma yini engamjabulisa kodwa angasilahli isithunzi sokuthi ngiliNazaretha lasebuhleni onyazini lwezulu lapha ezweni lakithi kwake kwathi kunomcimbi kujatshulwe kwakwenziwa isibusiso kwase kuthi igubhu seyibekwe phansi sekudliwa kwasuka umuntu ongakholwa wathatha isigubhu wayeseshaya ingoma yasezweni eyishanga lesigubhu ingalo yama kanje ngani na uthathe into yobungcwele wayenzisa into ongesiyona eyobungcwele kwaze kwayokhulekwa kumshumayeli owafika esephetheni inantsuka wamthandazela washaya ngayo ingalo yabuyela phansi uphawu lokuthi noma sibuye sizicaphune ezobunsizwa zasezweni kodwa singazingcolisi ezobuNazaretha ngoba zona zihlambulukile awukwazi insizwa yakithi ukuthi ngoba wena uyinsizwa uthatha isihlangu ogusha ngaso usishaye ngokuthanda uthokogogo bakho phinde futhi uyothi mina ngilandela ngemuva indlela enda kangaka usimisa kanje no zihlukene khona esegceke khona esasezulwini uma siyogidela ushembe into kaShembe ihlambulukile ngoba lapha ngesikhathi ugijima nathi uthuko yihlo sisuke sihamba nabantu abangahlukanisile nibuye nizihlambulule ngani uma seniphindela nazo kuShembe na manje na ke lento kufanele ikutshele ukuthi noma ngikuphethe ukunsizwa kwasezweni kungafile egazini nami phela ke kungisuke nje ngisuke nginqabashile kusekuvuma khona kodwa izinto enginqabashila ngazo akuzona lezi engizoma ngazo emgidini kaShembe ngoba uhloniphekile kuyingcwele zihlambulukaphi lezi ekade ngihamba nazo nabantu ababiye behlelezi yalwana ngoba ngesikhathi silapha yana emcimbini kasihlukanisile phela amagcekeni esihlala kuona siphethe yonke inhlobo yomuntu futhi ngeke sibahlunge ngoba ngabasegcekeni manje nake yitho kufanele sizihlele ukuthi masiphakathi kwabo siyivikela kanjani inkolo ngiyanibona nilalela impela ngibona nje ngiqalaza nje kukhomba ukuthi khona enikuxoshayo ngakho insizwa ngingazokwanda kakhulu ngiyafisa ukuthi lo msebenzi eniwenza kho kaBhekuzulu nizinsizwa ayibambeni ngeqiniso niuhloniphe nibe namahloni okwenza ihlazo nishuwedwe hlane uthi mawucabanga ukwenza into engasile usocabanga ngesithombe sikaBhekuzulu uthi ngisibeka uke wacabanga ngesithombe sikaBhekuzulu kusho ukuthi ucabanga ngonyazi lwezulu ukuthi ngilubeka ithi inkosi inyanga yezulu mhlake yokwethula inabasho kuyona kwakukhona omvangela umkhize umfundisi ucela kwakhona umshumayeli unkosi bekhuluma indaba yenabasho yakhuphula iblue kwensizwa yathi yayisithi ngibona umfundisi ukuthi njani wathi baba ngiyabona wathi konke lokho enikubonayo wathi akekho umuntu la emhlabeni ongathakatha mina ngife yathi kodwa lezi zinto enizibona kimi izinto ezenziwa ngamaNazaretha ehlane uma iNazaretha lenza into embi bethu abantu akwenziwa lokho kwaShembe ithi suka ngaleyo nkathi leyo nto izohlala kumina njengoba nibona isitho simabhadu sinje kungenxa yamaNazaretha angasihloniphi enza noma yini noma kanjani phambi kweswe izwe bese lithushembe kanjena lokho kungcola bese kuhlala kimi bisiyibuza ukuthi ke
kulokho kungcola ushamba akhala ngakho akukho enokufike ngawe na zinsizwa zezulu ibambeni inhlonipho nibambe inhlanzeko nilivikele isonto niyithemba lakusasa Nkosi nibusise.